Euro le dang I cho choroi deuh nuai te ang. Group stage Denmark kha Slovenia Cochin yellow card ta hmu ve wangin knockout stage an thleng kha neya. Germany laka Sydney faya tlomin he tournament hi anmang tha filta a. Germany hi tlang zok se ti hi mitam zok dudana niang. Ma se Denmark chaklo chan zinga pakhat chu centimeter khat ani vetlat. Khain khela khan Denmark hian golan khung masazo kanei kha. VAR manga hnol sakan neya. Offside aniye anteya. Denmark coach athin rim ngang mai. Centimeter khatin na offside ta. Kha nge mem kha chu ham chi ni lawang. Achan chu engtika nge bowleron chua ti hi chiang taka te hlei thei ani lawa. Chu wangin centimeter khat chawa offside chu chiar chi ni lawang. Hei hi VAR man tangkai na chi niin ka hrelo ate. Handball wangin penalty an choi le boka. Hei po hi an coach chuan a soise la. Handball dan hian omzia nei lo na chin om train. Defender te hi handball hlawa wangin kut nung suyen emo. Taksa a ban betin antlan theilo. Mishing ni phung kaltlatane. Penalty kan choina kha handball pek na chi niin ka hrelo atea. Kan gol khung kha min pom sakin sikhat vain ma hruai zok ni la chuan in khel mel mang kha adang lam nge yang tina soitel bok. Le lampol Cochin yellow card ta hmuwa wanga group stage paltlang thei kha an gol khung chun centimeter khata wanga an pom sak miaw lo wangin an tlale ta a. Germany hian gol ni an khung theya. Centimeter khat hi achan bul pui berani e ero chu ati theilo mai thei. Hemi te pahni in khellai hian nasa takmain tre karon tla a. In khel po minit somthum paruk na hunenge mo chen anti top nge nge ni kha. Chuta stadium chunga mi pakhatalo na. Special force te anin rol angai hiel bok. Buai nuai takan ni. Stadium chunga lon hi photographer ania. Nal devala kadue ati wangalo ni. Euro rual hian US lama Copa America an khel mek bokani kha. Uruguay laka US chaklaudana. Offside ni hausi lo kha offside a cheerin. US goal khung an pomsak lowa. United States winger Christian Pulisic alana hle. Referee achibay dulo nuwa. Uruguay chakan lomna referee chu vatel ve turin rona. Bawruak asawsang hat khop mai. Copa America hian makdang lam veang reng tak mai chu group stage a pakhat naram zong kha Argentine coach 10 an kai hruai vekan ni. Argentina coach chu Scaloni ania. Batistan Venezuela hain kol boka. Uruguay hi Bielsa kai hruai niin. Colombia po Lorenzo kai hruai na hnuaya khel ania. An coach te hi nam khat vek niin. Hetiang hi ram rang inel na chuan thil thleng ngai lo halani. Thil thleng ngai lo soita ka chuan in thana thleng kha te mem. Candidate jinga vote mumi alo anom le to a. Tuntrum chu Canada lama ni. Toronto by election ania. Anin thlan siam that konga Polandin longest ballot committee chuan. Tuntrum chu Canada ram chanchina candidate Tamber Trumisiam te ang antea. Party candidate te pielama. Candidate turin mitlom ngai ansom nuala. Chungzinga chuan Felix Anthony Hamela po atelvea. Anvain candidate Somriat Pali anoma. Chungzinga Somsari Pali ngot mai chu tlom ngaya in candidate tura ansom ane. Vote an thakin vote la an hanchiara. Hamela hi vote mumi alo chun aneya. Amalema in vote tal turin Toronto a cheng lowa. Vote anei lo shrim boka. Hamela chuan vote an hanchiar chu
tu ma in an vote du lo candidate om chun ka nei a hemi konga hian mi puin lung rual na ber ka ni e tina soi candidate an tamboka vote ni mu ringot po mi paruk lai an oma vote mu mi lo hi Canada rama athlen voi khatna ania khovel pum huwa pangero chuan a voi khatna ani lo thung kumsang khazakwa somnga pasari India Lok Sabha in thlana khan Uttar Pradesh Mainpuri Parliamentary Constituency kumsom ni chuang Samajwadi Party thatna bial nitowa independent in San Kerala la ading vea ani po hian vote khatma amulawa amale ma chu a in vote ve nge maya ma se a vote hi athi tin pomsak ani lo thung Election Commission of India chinchia danin hebela hian hemitrum hian candidate parukan noma PSP in nenan chang San Kerala la hi atop na ber niin vote nuai ni borvel tla a vote khatma achang lo chu nadu ngai tak turane chuta a vote nei chun ama minga achut na la chu vote hi zinga antel ta hlau maya India ramin thanpuya chuan vote mumi alo candidate masaberle a om chun alanita hial ome kumsang ni somni pakhat aron in her chuaka BMC in thlan hun ania candidate Srikan Sirsata chuan vote khatma a mulo le a hei hi chuan vote ti chingpen na omani aring hle keima ka in vote ka chung ten min vote chiang boka ma se vote an thir chuan kaboma vote la om ve tami alowa rin hlelom takani ati State Commission lamin an chingfelin an chang let ta em ti hmutura om talem lawa ani po in thlana candidate jinga vote mulo claim te jinga atel vele ta ne MMA fighter Lucas Bukovic hi zan khathil thuwa trum ni chaklawa amwal phothlak vedet fight a machona achaklo phota cage chunga abialnu chu in nei puya som lea mi sing nivel ma abialnu hian alo nar mak boka abialnu hian chakpo ni se in nei tura asom na hi o tina chang kherangem ti chiang lawa achaklo tum le nga la hetia propose hi o tia chan kha acha komwak lo hrim te po ani ange entu mi puising ni chuang ma a chaklo jok ni chunga abialnu in nei puya som tlat po hi atio manglo ve hrim boke tenti faita zawa result an puan nuwa Lucas hian abialnu hi cage chunga ko luta thin in nei turina proposa ma se bialnu hian irinom lo zeu kha tina lo nar thunga Lucas atan chuan hril hai thlak tak turani abialnu chuan kanin kara thil thleng zong te min phatsan tona te ngai tuin in nei tura lo pom che hi thaberin ka hrelo ai tin ka chang mayang che atia Lucas zungbun ken lai chu aladu talo Lucas atran tu te lam chuan abialnu hi ngai zong thatak ni se zan khata achak lo zon tur hi athlen tir karing lo alo phatsan to na asoi chuaka ma se tun thlengin anla in zui thowa achuan lam mai aniang Lucas hi akhongai thlak aza thlak don ro puisi anti ve thung chiang takalang ta chu Lucas hi mangai na le MMA lama chuan atluang vak lo ani ta phot mai